Dina Karungi ryo mukazi rukora emirimo yo kwosya no kugita ebyomo mu Kigonjo mu tawuni ya Kabare nashobora ari kugira ngo omushaija atashemeye gukora wenka okuya aine kwatanisa n'omukazi we baketungura. Ejo shonga omushaija atashemeye kurebera family ari wenka abo kuba twena turi party ya family abo ko omukazi yakora n'omushaija akakora mukakwatanisa hamwe family yanyu iragenda mu misho muno. Karungi rukosya ebyoma kugita enyigi amadirisa n'ebindi bingi najyangu akakora rukundo emirimo yo kubija no bingi babemba jangu ne y'abashaija. Akura ndakunda kora emirimo y'abashaija. Mukura kwanje nkakura ndakunda kubija nze akara gyomonde ki arabija gyomonde ki siniafo naje nyinga nazana kawa professional nashoma welding and fabrication ngine mu certificate namara natandika yanje workshop natandika gukora workshop yanje ekizibe kinyine mu challenges ezinyine mu no kuri abashaija baramanya ngo icyo turabasa gukora ibintu nke abo kabaramanga ngo umurimo no gw'abashaija konka nitwa abakazi twine mu amani turokora ti no murimo gubaragira ngo no gw'abashaija ningogo no gw'abakazi. Yasima government yarwanyisirize riko bemerwa President Museveni abo kurwanira ubwabe bw'abakazi arukore ko kubarukora n'abashaija obwatine kiri kubateganisa yashobora no barukore mirmeji nibateganisa bwa customers obwo barukubajoga ngo tubarukuza kubasa kubakore kibarukwenda. Abashaija ati barikiriza mu gwitwa abakazi turasa gukora nko kundakora welding barija babuza ngo urakora hanuye nabajya ngo ninye ndahakora bagira ngo batugenda umushisha bareke baze kwatagana n'abakozi ngo nka muhero bashobora kugereze kunyenda bahasa kuba ko batigana niko kuonja customer ayenda ko kutereza kaka side mirror kamujyango azanda katereza akande akashekera ngamazi mu mukazi tarabasa kukatereza hazogenda katereza akatara ine ngeti kari haraini ondijo mukazi nikemi cha Patience na workan kapichikurwa mu district ya Kabare kandi nawo nashobora mu rumogwe we ndakanika nambwe nakapichiko kanika ndakakanika kandi bumwe yantaka bwene nyine muna za spare guzaguze mu bwa spare bateratere basoya. Patience nashaba government okongera kutasento mbibina by'abakazi kugira ngo kigumize mu nikibayambo kwetungura. Government kabere ndagishaba reka bakazi ga business bitu turakora ningo buri mali mu bwitu nike base kugira ngo yatugirira ebase kutamuneke etukorere nk'akabina k'abakazi etandike kutura kasete neke ushange ko atandiko business zitu k'abakazi. Nashobora ko murimo gwego kanika gumuyambere hamwe nekaye no ndabona buri kimwe cyona no turabona buri kimwe cyona no mushija nabankandikire ubundi nawakanikire twakarita kasete cyakaterana hamwe urabona izo tujuta kwaziboneza kasabundi kwazibona ezare kwazibona namwe nabari kutireba ha TV West muwase kutuwo burimo turashangwa Kigonji ha Voice of Kigezi aho mpa umugoda nomwe muwase kucanga mu mutoburimo okujaguze kiro cy'abakazo munsi yona nikibabura umwaka 8 kwezi kwa kashatu kandi bwati Uganda neza kukijaguza kitebe kikuru cya Kororo no mutogwa herezo tunje ningashi give to gain amakuru agasha kwa Nelson ahimbisibwe.